来关心西班牙卡球协会主席卢比亚雷斯甲女球员强金硬金的风波已经烧3礼拜啊！在国界压力之下，资本坚持无要请辞，延过9月70，伊已经对外宣布要辞掉西班牙卡球协会主席，也各具欧洲卡球总会副主席的职务。伊接受访问的时是对外表示，这是伊3个查某囝家苦劝的，延过伊也是坚持家己是清白的。 被指控伫咧女子卡球世界杯颁奖台强金球星阿尔莫索，西班牙卡球协会主席卢比亚雷斯伫代志闹3礼拜了，随即宣布辞掉西班牙卡球协会主席甲欧洲卡球协会副主席。Pues que tenía que haberlo hecho desde el principio, no después de todo lo que se ha montado. Así que me parece que es lo que tenía que haber hecho hace 10 días ya o 15. 卢比亚雷斯伫咧声明内面讲，亲友家讲，就顾家己的尊严，继续过生活。不过，并无讲到被强禁的球员阿尔莫索，也无承认伊有不当的行为，只个人强调要捍卫家己的清白，也无回失的。伊接受访问的时阵讲，3个查某囝抗议事迹维护家己的尊严。不过，西班牙法院已经同意受理检方对卢比亚雷斯所提出的性侵犯加胁迫罪指控。Están contentos y yo creo que eso va a hacer que las futbolistas con estos primeros cambios vuelvan y a partir de ahí entre todos construir una estrategia de fútbol femenino en España y unos objetivos y bueno, dejar un poco esta parte más negativa para centrarnos en el futuro que después de ser campeonas del mundo pues tiene que ser bueno. 卢比亚雷斯的声明也讲，伊辞职是希望莫去影响到西班牙、葡萄牙加摩洛哥联合申办2030年世界杯的主办权。 西班牙卡球协会态度自一开始批评阿尔莫索，到尾啊态度规个拢变过来，对内部进行性暴力的调查停诉。因过球员因希望对内部文化改革的诉求敢做会到，也我爱看。公司新闻张伟林编辑。